Vele waziphendulela uMafikizolo-ke laphana komculo kaMaskandi-ke ephendula yena uMthandeni-ke igcokama-ke elisha-ke laphana-ke ubhale kanje uthi eqhawe-ke ukhozi-ke angazi-ke lulindeni-ke laphana-ke wasethi-ke ikhiphe-ke eqhawe-ke nawe-ke umsebenzi wakho noma-ke ingoma-ke laphana-ke abathandi bomculo wakho-ke bakulindile-ke laphana-ke wathi-ke if-ke kunengoma-ke ezophazamisa le ethi-ke uzoncenyonyoko laphana-ke uthi-ke naye-ke uzophinda akhiphe futhi uMafikizolo. Uma-ke koba khona ingoma-ke ezokwenziwa uMthandeni-ke ezophazamisa-ke le eyakhe. Le nto ikhomba ukuthi-ke umdlalo omnandi kuMaskandi-ke uyaqhubeka njalo-ke laphana-ke sikhumbule-ke mesikhuluma ngomthandeni-ke sikhuluma ngegcokama elisha-ke insizwa-ke eyaziwa kakhulu-ke ngama-hits-ke amakhulu endimeni-ke anama-viewers-ke asatshwayo-ke laphana-ke kade the uMthandeni-ke laphana-ke usadedela-ke le nsizwa-ke enguMafikizolo ukuthi-ke baqale-ke baqede iy'ngxoxo zayo-ke laphana-ke noKhozi FM-ke kutheni-ke iyangena-ke noma-ke ingene-ke kwi-top 10-ke ngale ngoma yayo-ke eyisilomo-ke kubantu-ke laphana-ke usethi-ke uMthandeni-ke cha ngiyadedela-ke manje-ke wemfana omncane-ke laphana-ke ithi-ke le nsizwa-ke esencane ithi cha dedela weqhawe kodwa uma iphazamiseka ingoma yami nami ngiyabuya futhi ngenye kusho-ke uMafikizolo. Abantu abaningi-ke bawuthandile lo mdlalo balokhu bawuncome njalo ukuthi-ke umdlalo omuhle kuMaskandi-ke ongenamsindo mawuqhubeke thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo-ke la kwesiqiniseko eSemedia-ke sithi-ke muhle likhona la ekhaya-ke mukhona kuyini sikutholela khona-ke sobuya nakho-ke kunjalo.